O te whaatalo whātu i le nei tai au, o se mea lau whaafunga o Talafowala Radio Samoa. Ua sui mā whauwhau o mātua o le pepe, ma ua le māna na o e whaiele ta o tonga o la la o tama. O le tai au na nawhina whaamanino mai ai ele lo i o lo o tū mō mātua e le māna na o e wha o ngā toto fōa ia. E tangata sa whaia tui o le COVID le ta o tonga o la la ua pepe. La tau te le apili ina le whaai unga le whaamsinonga. Peitai, whaate ia ina ua toi sautala na pō wa lewa le fiafi, wa sui mā whauwhau o mātua. O le ta o tonga o le tai au nei, ma e whaapea a o tā pena le au whai ngā luenga le whale mai au kilani ana nafi. Na whaalawe lawe mātua ma whaafefe le au whai ngā luenga o le tangata lawa e pa i la la watama, o le a ave le tū la fono. Reportia le One News na tā pā ai loa ma le fesoa soani a le ofiso leo leo. Mai le whaamasino o lana whaai unga na whaia e tu ina atua i le soifua mālolo ina le malo si anga e whaia i le ta o tonga. O lo o tatala pia mo le whaatala sanga ina e i tu uma e lua lo na toe ilo ilo ina. Peitai, e ese la awala leo o toe tatala i nei. E le o suia le whaai unga le whaamasinonga. Mai le whaamasino e whaatu maulea mo le manuia o le pepe whaamasino o lo o mo mia vave tonga fitinga o le fatu. Ma e le tatau ona whaalawe lave le tu te tee i ngā luenga le au whai ngā luenga. O le tai o nei, o lo o whaatulanga i le ta o tonga. O lo o te ena i saina o lo i ailana ofisa leo leo i tutonu a New Zealand. O le reportia le Safeguard Defenders na wha ai loa i le amatanga le vaiaso. Na sa waile lisi o atu no o lo o whaatutu wai ma ofisa leo leo a saina, ma o lo o la vea atu ai ma New Zealand. O le o sautala wa so e sue ofisa leo leo wha alilo lilo nei i Amerika, Kanata, ma Europa. Mai le minister va i fafo a New Zealand na naya mahuta, o le reportia le Safeguard Defenders o se tala wha apapole loto. Ma ua wha amaunia mai fo i al matanga luenga le pale mia wha apea leo leo ua wha ai nei ia i le reporti. Se tali al ampasa o saina o lo ia nei Wellington e na ia finau, o ofisa nei wha apea mai le reporti o ofisa leo leo o Service Centers. O ofisa leo leo lo ta ua le reporti wha apea o lo toi wha afo wailai sene, a to ai ma fesoa soani mo tata city seni mai saina. Ua la ngā le tataua na whaia swinga o tū la fono o visa whai ngā luenga. O le tāla sanga lea le Minister le Immigration i le alia e o whanau no mai i New Zealand i lalo o visa whai ngā luenga. Se fulu ono whanau e au fia i lato e ta i se fulu tasi tau sanga le mātutua. Na o mai i lalo whaafia fianga le circus ma e le whaapea na whaatasi ono mai ia whaafia fianga. I reporte whai tau sanga tālu ona whaia nei malanga ta amilo. I le telo ia tausanga, e le i loa se i o ina ave e sea wha malosi whanau tu ono, ona o le le o nofuanga o lo ono nofo ai, wha apea ma whete e na inga i totongi. Whanau nei nao mai New Zealand i lalo visa whai ngā luenga po o visa nei, e le o yaini tu la fono wha atatau i le saunga le mua whanau. Lo latu o manuia lau tele, e au fia i maa o onga. Mai e sa avea mapule le circa, Jenny ma Judy Ho, o lo o la ua te e na tu ua inga o le whaafai ngā luenga o whanau iti nei ma le tala. O le asatau mawhai lawai ave i a o ngā peita i o le toa tele e le i fia o. Mai le president o le Migrant Workers Association anu kaloti o lo i a lango ina le manato le minister ma lana tala ua tatau nei lo na tau fi vave le whaatanga o tangata i lalo le te se fulu valu tau sangai o mai i lalo o visa whai ngā luenga. O le masina nei o na atapuni eisa tasi au nanga o lo o fesoa soani e whawhanga whanau o mo o mia mea ai to tonu a onga. Fitu ma le awha tau sanga o au na mai le eat my lunch po le polo kalame e whaatau wai le mea ai maua leisi mo ta meiti o lo o mo o mia mea ai. Peita e o le tala whaanoa noa o le asa se fulu ono o le masina nei o le awha mai ai loa ma e le o whai mo fie le pūlenga. E le ngata o le fia fesoa soani i whanau a o lana au whai ngā luenga foi. Talu mauna amata i le lua fesfulu lima wasilia ma le tasi tesi valu miliona whanau whanga i lea pol kalame i au kilani ma Wellingtone. Muli ai nei whaiel pol kalame lava ia le malo lea e sapalai fuai mea ai mo whanau a o ngā umaya o ngā tūlanga lua. O lea sa iele wha amoe moe ngo le eat my lunch o le tausanga le nei o le ato e fo i eitanta whai ngā luenga e ngā lulua i ofisa. Ma avea mawa noe toe wha atula i mai eile pisinisi ma ia a fiangol koviti. Peitai, e le ai. Matala muli, tolu se fulu valu pa sene walua i lunga le pakete le Manukau Health Park. Tolu se lau se fulu valu miliona le ua sautala wo i ailo na whaatu peina. Whaatu sa i le lua se lau lua se fulu iwa miliona na mua i whaailoa mai i le lua tau sangatalu ai. Mai le pūlenga le soifua maloloina wa mafua lea i leo i lunga o tau o loa ma au nanga.
Ma olo o ngā tusa lea ma le maketi o lo iai nei, ma a fianga o lo o ui ai le au faufale. Mo le nei polo ke titele, e lua se lau se fulu wono tesi fa miliona, na mua e fai mai ai le malo le aia fa atu peina. Ma o le tala wa sau i tua le vai aso nei wa fa ilo mai ai foi, wa toe mali li le malo e fa o popo le isi valu se fulu 5 miliona, e fa atu pele si itanga. O ngā luengo le nei fali tele, o lo fuafua e a mata i le amatanga o le tausanga foi Great South Road fa a mai aina le lua afe lua sfulu 5. Ma o se no fuango le a mawai au nanga mo le fa mamai no le toto, fa isi fale fa atafo, au nanga mo le siaki no suso tina a toa ma le telo ta o tonga masiaki o le a mawhai o nanga iai. O tala na o le nei tai au, manuia le nei aso.